Thina impilo esoft asiyifunde emaphepheni kodwa siyayiphila. Uyayazi impilo yokuthi ume kwibalcony uqhabula isiphuzo sakho esibandayo emzini wakho kanokusho. Isithabathaba somuzi esikako ulwandle. Uyayazi impilo yokuba namaplots amaningi odaladuma beyindawo yonke indawo le. Leyo mpilo ke bekade ngiyinikezwa inyoni yami. Inyoni emnyama cucu. Inyoni edla umbila kuphela. Uyiphosela umbila uyikhuthaze. Maseke yona iyokulandela imali igcwala amabhangi. Kwathi ngelinye ilanga ke ebusuku ngilele njengesigwili sendawo nje umuntu olala relax. Hayibo suka nini madoda. Just Maria ma ngaphupha engathi le nyoni le iyangichoboza lapha yana. Ukubona inyoni mangabe ingqofoza umbili idla umbili engathi ingiqhoboza lapha yana ke kwilontunjana yami. Niyazi ukuthi ngikhuluma ngani ke iyangiqofoza le nto yami le nje emiso kwambila. Hayibo ngavuka ekseni ngicabanga ukuthi hayibo iyenzakala kanjani into enjengale. The following day bese ngisaba ukulala ngahlala esofeni ngithi iyozifike ke inyoni ifike ichoboze lapha yana ke kwibhinzi yami. Hayi ke ngihlale ke esofeni ngihlale ngalali. Ubuthongo ke bathi ngimdala kunawe intombazane. Ngaze ngazumeka ke khona lapha esofeni ngalala ngisisu ngifuna ukwenza sure ukuthi ngivala wonke ama-engela ngeni lutho la. Kuphi khona yafika ke inyoni ebusuku izochoboza ngqofo. Ileso njalo nje ebusuku mengilele ngivela nengiphuphe ngathi inyoni yangqofoza. Kwathi ngelinye ilanga ke ngaphupha iphupho la engitshela khona ukuthi hayi sekuphelile manje. Ngifuna okufresh ngilethele okunye lengizongqofoza khona. Guess what ke bafethu bese kumina ke manje sengijola namantombazane ke manje. Ngiyakhipha amantombazane dateini ini ukuze at the end of the day inyoni yami ikhona ngqofoza kulamantombazane lawo. Cela ukukutshela ngawajola ke ngiwashintsha nje ngumuntu oserious osemathandweni. Kwathi ngelinye ilanga ke inyoni yami yangihlebela yasilalela sengikhathele ke manje ungqofozana lalezi alukwazi zamantombazane akho ekudala zizukwa abafana. Sengifuna intombazane fresh, ngifuna itshitshi, intombazane engazange yathintwa indoda. Ungakhohlwa ukuthi mangabe uhluleka ukunginikeza lokho. Uyabona wonke lo mcebo lo nawo uzoshabalala, ushabalale wena ungafi. Uvelane nje ube ungabe into yalutho ube imvuthu yomuntu. Abantu nje noma bekubona bakusahlaze ngempama bakuthele ngamathe nje ube into enyenyisayo ezweni. Ake bafethu kwamele ukuthi ke manje sengingena kwenye level ke manje ukuthi operation thola intombi nto engakaze ithintwe indoda. Nonke niyazi ukuthi intombi nto ziyayiveza ku social media bayifaka amaqhashaza amhlophe mangabe ziyosina kuphi ziyaveza nje ziyaflonta ngempilo yazo. Cela ukunitshela ukuthi ayikho into ethandwa yitshitshi njengokuthi kufika umuntu azoyikhiphela amalobolo ayichoma imali ekhanda ayimbathise ayenzele yonke into. Itshitshi livela libona ukuthi hayike ngiachievile uyabona ukubekezela nokuyiphatha kahle kwami sekuze kwangikhokhela ekugcineni. Hayike ngathola abafana bahle abafana bamahanki. Ake bafethu ngabanikeza imoto ngabanikeza amafoni amakhulu imswenke emkhulu imali ba-acte ngathi nje vele they are in business. Ngabanikeza ama-contact ukuthi bayafonelana nomunye ufone ngathi u-business partner. They call each other kuma-meetings ukuthi mangabe hleli nentombi nje kube ngathi ukhuluma nomuntu oseyintweni umuntu ophakeme. Ngicela ukutshela ngabaqasha abafana bagcwala isiganga lesi ukuthi babe yi-team, some sort of a network and they assist each other. But at the end of the day bona bayazi igoli yabo ukuthi operation thola itshitshi thola intombi nto for inyoni yami ukuthi izochofoza ngoba phela le nyoni le ayisadla umbila isifuna ukuchofoza emantombazaneni and mangabe ilambile ke shema akulali umuntu iyayifunela iyaphoqa iyayifuna into yayo. Abafana bayingenela intombi nto bayiyenga ngomcebo bayiyenga ngokuyithengela izinto bayiyenga nje nangokulobola
nangokulobola uthola ukuthi umuntu hayi usethembisile ukuthi uyalobola vele kancane ekhaya kwentombazane akhokhe lakhokhayo angaphinda abuye inyoni singcofozile usedlulela phambili-ke yena useshintsha iprovince uyofuna abatshitsha akwenye iprovince. Uyababona labafana laba abangafuni ukupostwa athi mina ngikwibhizinisi angifuni ipublicity ini intontona. Ngisho wena umpost umuntu wakho ini yena usedlulela phambili. Bakuyenge yazi ukuthi abanye abafana ukunikeza imali elobolo abuze ukuthi ilobolo kini lingabe umalini athi ngicela ungibambela la sithandwa sami ngedate ukuthi sizoza kini. Ayike nawe ke lapho ke usuvumela kwasani la ifunayo because you know ukuthi imali elobolo isingakwena masiya ngqofo zake inyoni yami. Ngokuhamba kwesikhathi ngahamba ngakhathala man le impilo lezi engidestroyayo yize unembeza bese kuyinto esekudeni into engizwela le ekudeni kodwa ngahamba ngakhathala. It was too much admin bekumsebenzi omkhulu nokwenza sure ukuthi labafana baputshuluza indaba zami abakhiphi lutho okwendaba zami. Ngathatha le nyoni ebusuku ngayinkinya ngothayi ngayikinya ngifuna ukuthi ife. Cela ukukutshela ngayibona iqhwisha ifa. Ayike kwathi kuvuka ekseni nje ngayivuka inyoni yami nansi nje isishayela ikhwela iyacula ibangela umsindo ekseni. Ngoba bengiyibonile isidumbu ngaze ngahamba ngayoyigqiba ngayingcwaba. Yeywe ngani zakwethu lezi zinto lezi ziwumoya mase zingenile akusekho ukuphuma. Ngikhuluma nje ngisazama ukuthola usizo ngoba impela lempilo le iyakhathaza iyagqilaza sengikhathele ukuqhofoza izingane zabantu. Uyayibona lezi zinto lezi eziqhamuka kalula empilweni zinkathazo inkathazo obhekana nayo ungakwazi ngisho nokuthi uqede yakhe impilo. Inkathazo engapheli, inkathazo endless, inkathazo ejulile edeep. Ngiyafisa engathi omunye umuntu angangeni kule nkathazo le engibhekene nayo engisazama ukulwa nayo. Ngizoyibeka kanjalo-ke indaba yethu okwanamhlanje ngiyobuya nginicacisele ngelinye ilanga mangabe kuwukuthi ngiyalithola usizo ukuthi sengiyimama kuphi nosizo. Ku-social media-ke nisifollowishe bakwethu on YouTube, Buzz SA, on Instagram, Facebook as well as TikTok. Siyanithanda kakhulu.